Okay guys, ngo ikaze kuri channel yanjye yatutegeki. Nizere ko umeze neza, wamaze no gukanda subscribe wowe uri gukurikirana kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe rero, mbere yuko ntangira video mbanza nakubwira ko link urayisanga muri comment ya mbere y'iyi platform. Usangamo link kabiri ya WhatsApp ya group yacu, usangamo update nyinshi zigiye zitandukanye, hanyuma ugasangamo na link y'iyi platform ngiye kwereka. Nkuko bisanzwe rero ngenda mbereka utu platform twiza dusohoka kandi nta gishoro dusaba, ni ukugakora gusa ubundi wowe ugahabwa amafaranga. Iyi ni mining guys, ngira ngo urabona yuko ngiye kukwereka uburyo wiyandikishamo, nkwereke n'uburyo iyo mining ikora. Numara gukanda kuri link yanjye urayingukira ahantu ku itaburo imeze gutya, uri kubona ko imbere kuri telefone yawe uri kureberaho cyangwa se laptop yawe. Urabona yuko ibintu bari kutubwira ngo uriyandikisha uhabwe gift ya registration y'amadolari 30, nutumira umuntu wagohereza amadolari 20. Ariko ndabizi gutekereza ngo ni scam ngo aya madolari ntayo baguha. Yego koko aya madolari ntago bayaguha ngo uhite uyasanga kuri account yawe. Ngiye kukwereka ico aya madolari agufasha kugira ngo ukoreremo ayo mafaranga. Guys, urahita uzukanda hano kuri register. Nyuma yo gukanda kuri register urayingukira kuri page imeze gutya, kugira ngo urebone imbere yawe. Angaha ushiramo email yawe, niyo ushiramo ugiye kwiyandikisha. Ushiramo email yawe, reka nzanshemo email yanjye, dore ni iyi niyo email dukoresha. Ni nkanda ndagize nkande kuri register. Angaha nta kindi kintu ukora, ukreatinga imibare ine uzajya ukoresha kuri login yawe. Navuga nk'ari password niyo ushiramo gusa. Okay guys, ukimara gukanda rero kuri done, ukimara kurangiza gukanda gushiramo iyo password, uhita ukanda kuri done. None ngira ngo urabona ukimara gukandamo ya mining yacu itangira kugenda. Ya madolari ya bonus baba duhaye ngira ngo urayabona neza yuko ahangaha dufiteho 5.20 bya mining yacu ku munsi kuri balance yacu. Aya ngaya niyo tuzaje tubona buri munsi aha kuri balance. Ngira ngo urabona yuko mining yatangiye. Nyuma yo kubikuza bari $1, urabikura akakugeraho. Guys, ngira ngo ngiye kukwereka uburyo iyi mining yawe ishoboramo kwihuta. Urabona nituza tugakanda hano how to earn more, nuzo kwakanda urabona ahangaha barakwereka izi ngizi, bakubwira ati ngo start premium. Ushaka hano washiramo amafaranga ugakora top up, hanyuma ukajya gukorera amafaranga menshi bitewe, ariko twebwe ntabwo dushaka gushora. Ngira ngo urabona yuko wivutura na basa 28. Ahangaha iyo increasing rate ikagera kuri 12, daily income uhabwa amadolari 18 ku kwezi, ugahabwa ya 550. Niyo uhabwa ngo ni free addition referral register without an affiliate link. Ahangaha iyo umuntu yandikishije kuri link yawe, ntuza yawe rate yo ku munsi ukorera iriyongera. Urabona yuko iyi niyo rate yacu, iyi ngiyi niyo dukoresha, iyi niyo rate yacu turimo gukoresha ku munsi, iyi niyo tuzajya tubona. Kugira ngo urabona neza yuko ahangaha ni uburyo mu gihe dukoresha iyi income ya 5.2 ku munsi, ushobora kwinjiza hagati ya 0 n'idolari rimwe ku munsi. Waba uri gukoresha iyi ngiyi ya 6.2 ku munsi, winjiza rimwe kugera ku madolari 10. Waba uri gukoresha ya 6.3 ku munsi, ni amadolari 10 n'$150. Iyo niyo rate dukoresha ahangaha y'uburyo. Dore n'izi zose, izi ni rate gusa, izi zose ugenda uzigeraho bitewe nuko uri gutumira muri iyi application. Ahangaha rero uburyo bwa mbere turabonye gukoreka. Noneho ese link ushobora kuyibona gute kwiyandikisha, cyangwa se uguhereza inshuti yawe nayo ikaza kuyandikisha. Uko wiyandikishije bagukubita amadolari 10 y'umuntu watumiye, amadolari 20 y'umuntu watumiye. Kugira ngo urabona yuko ngewe ayo maze kugezamo n'ayangaya gusa. Ayangaya ntabwo yabikura, ahubwo agufasha kugura ari amaretizi kugira ngo mining yawe yihute. Kugira ngo mining yawe yihute nico bigufasha. Ndakwerekana ukuntu ayo marevo agiye atandukanye. Kugira ngo urabona yuko abangaba
aba ngaba ni inshuti, izi ni inshuti maze gutumiramo 24, nazo zitumira izindi 19, nabo ngabo mpaka. Ubwo iyo utumiye umuntu agatumira undi nabwo hari rete ubona kuri 18, n'aha ngaha akavugira izindi rete nabwo ubona z'amadolari 3 kuko ziba zingana. Hanyuma urabona ko yo bose ni 51 nibo bapatena maze kugera hose hamwe. Kugira ngo urabona yuko ngiye kukwereka uburyo turabonamo link nawe wajya utumira abantu. Baza hano hejuru ku turongo 3, numara kutuzaho uhite uza ukande hano kuri affiliate program. Numara kwakanda urategerezaho gatoya, urabona link yawe. Dore iyi niyo link uzajya ukoresha utumira iyi ngiyi. Ahita uza ukande hano kuri copy, dore link yawe ni iyi ngiyi. Link yawe ni iyi ngiyi. Hanyuma numara gukanda copy niyo iri buze gusharinga. Ngira ngo urabona bwa buryo butatu nakubwiye, itumiye umuntu nawe agatumiramo undi, n'uwo utumiye nawe atumiye nawe ugenda ubona. Utumira umuntu urabona 7%, nawe natumira undi uboneho 3%, nawe natumira undi urabonaho 1%. Ngira ngo murabibona neza yuko nuko nguko yubakitse, kandi urabona yuko reward ya buri muntu ni $20. Ubwo iyo uyakiye ntuza yawe ihita yiyongera rete yawe yo gutumira. Dore izi nizo nshuti mfite, ubwo nazo nirazinjiza nzajya mbonaho amarete zinyine amafaranga kuyo binjije. Nawe n'uburyo bwo gutumira niko wakongeramo iyi affiliate. Noneho wowe nta kindi kintu ukora, uraza ugategereza. Iyo wakoze mining urategereza ikagera hejuru ku $1. Iyo yageze ku $1 amafaranga yawe agenda yiyongera. Guys, ni ubu buryo aka platform kari gukoramo. Kanze nkwereke na yamanoza y'amarevu aho zajya uyarebera. Nuza ahangaha kaza ahangaha increase profit, bavuga ati ngongera profit yawe. Ngira ngo urabibona neza, ubwo ni bwa buryo bwo kongera profit. Noneho nuza ukikandira ajya bibereke neza, ntabwo mwari mubibonye. Nuza ukanda hano kuri clear leader, urahita uza hano. Ngira ngo urabona neza yuko nugira kuri level ya 2 watumiye abantu 50 urahabwa $500. Ubwo nayo barayita bayavunjamo amarete ziminingi yihute, ntabwo barahita bayaguhereza ngo yabikure. Nuko nguko karimo karakora. Nuza ugakanda hano kuri all level, urahita ubona level yawe uriho. Kugira ngo urabona yuko level yanjye ya mbere nayirenzeho. Ubu ngubu ndi gusatira iyi level ya 2. Nimara kuyisatira nabwo nzayisatira iyi ya 3. Nimara kuva ku ya 3 satire ku ya 4. Nubwo buryo numara kugera ku ya 4 ukagera kuri ya 5, ariyo nkeka kari ya nyuma. Kaze nkwereke ibintu usaba. Iyo iyi task izaba available nyuma y'izi task enye nizirangira, bazahita baguhemba $25 by'idolari. Izakiwetingira kuri account yawe. Noneho ku kwezi uzajya wishurwa aya ngaya, amadolari $120 ya buri kwezi. Ibaze guys, hagati y'aya mafaranga aya ukimara kugezamo iyi level ya 5, variable yawe izahita hazamo $250. Urahita ubikura variable ku kanya. Noneho buri kwezi ujye ubona $125. Ukumva ko iyi ngiyi gusa kugera ku iyi level ya nyuma biragoye. Urumva wowe niba level ya 2 ari abantu 50 kubatumira, urumva kugera iya 3 baba bashobora gushiraho n'abanyura. Urumva ko biragoye cyane gutumira. Nibwo buryo bwonyine bwo kongeramo izi level kugira ngo amafaranga yawe yo ku munsi uzajya winjiza ajye yiyongera. Kugira ngo urabona yuko mining yacu irimo iragenda. Twebwe niyo utaba ushoboye gutumira, hari mining ntabwo bikubujije gukorera amafaranga. Uzategereza amaka igihe iyi mining yawe izagera hano kuri $1, hanyuma nawe ubone kubikuza.
ubwo buryo kari gukoramo, wowe ukorera subscribe niba utarakora subscribe ku channel yacu, kugira ngo tujye tugenda tubonera hamwe utu update twiza wagenda ukuramo amafaranga everyday.